nabo kusuke emsamo yiyo nje lo ngoba ubona kukhanya lezi banje ngenza umsamo mhlambe nginikeza abantu abadala abala ekhaya ukudla noma ngikhanyisa ibani ngicela abantu mhlambe ngibasiza ukuthi nabo baphumelele ngoba ngeke ngibalungisele kwamina ekhaya kimi kubhedwe yabo iyona ndawo lena ekufanele ithi ikhanye kanje bese into zakho ziyakhanya ingakho mina bese ngiyakholelwa kuona futhi ngiyazi ukuthi uyikhosomba lo muntu omnyama ingakho nabelungu nabo bayabhilivela kuwona umsamo ngoba makune accident emgwaqeni kukhona umlungu ushonile babeka iflower lapha imbali why ukuthi bayibekelana bayibeka because nabo bayabhilivela manje thina masilahla amasiko ethu akukho kuzosilungela ingakho namanje ibona izinto ngazuthi ziyabheda sesishintshile thina sithathe ezinye izizwe sakuyeko kwethu ingakho ngithi asibuyele kokwethu sikwenza abanye bengakwazi abakunderstand ngcono mina uNkulunkulu asengivezele khona ngibabonise ngwakhe nibone nani ukuthi ikuyinto enje zonke izizwe zinenkolelo yazo iAfrika yonke inenkolelo yazo yabo uyabo nathi thina amaZulu uyayizwa lonto namaXhosa bheka manje thina la emakhosini sithi thokoza amaXhosa athi camapho abesuthi bathi balibuwa angithi uyangithola amashangane wona mayefika la athi kimi angithi kufika zonke izizwe ngakho sengazi zonke ilimi ngoba namanje nizokhuluma neXhosa nikhulume nabeSuthu nikhuluma nabantu abasuke leSuthu nabantu abanye abasuke eSouth Arabia bayafika la ekhaya basuka phesheya nabelungu abamhlophe bayafika bayabhilivela esikweni labo uyabo amaSulumane ayafika ayabhilivela osikweni labo kodwa bayafika phakathi kwaleli gceke mina sikhulume nabo ngoba khona izinto asuke beyidinga ukuthi besizakale kuzona mina mase mina ngibabuza ukuthi isiko labo bona benze njani bese mina ngenza ngokwesiko labo ingakho ngithi mina ngisuke ngikhathazeke ngibona abantu abaningi bedukile belahlile amasiko lokho kuyangikhathaza kodwa ngize ngithi ngelinye ilanga mhlambe abanye bayakwazi ukuthi bebuye sebese inkingeni ezinkulu kodwa sekufanele ukuthi kuqalwe phansi kushwelezwe yabo uthola ukuthi lo muntu lo la ekhaya ubefundiswa isalukazi saza sashona mhlambe esafunda akhule akasakwazi nje ngoba sesingale phela abuke nje athi cha ngikhumbula ugogo athengele kokwamaswidi mhlambe namahewu uthi kusasa uzophumelela kanjani into engiyishoyo mina nengibelieve kuyo bafowethu asambeni sibuyele emasikweni noma ungahlala edrobheni noma ungahlala esentini noma ungahlala kuphi kodwa yiba nekhosombe ekhaya ngoba ngelinye ilanga ngale sekufike kube namacala laba basele sebeyahlupheka umuntu othwele futhi ngizokuchaza lokho uyasaba ukungena emsamo usuke uzokhuluma nobani ngoba ugangile ekhaya or ugange ngengane yakhe wenzani ingakho ngihleli ngibakhuza abantu noma bafona bayacela ningalokuthi le nto le kukhona abantu abazigangi vele ku-obvious lokho kumafamily amaningi uthola ukuthi kunomuntu ozoba nejealous ongenelelwe ugango yayibona nto le uthola ukuthi mhlawumbe umuntu owangena kuye wazi washona naye vele eyigangela wasevukela enganeni manje naye siqhubeka uyaganga ekhaya ngoba ngeke ungitshene ukuthi uthatha umuntu uthiwa uzotshontsha amadlozi yawantshontsha amadlozi ekhaya ufuna abhekene yedwa abanye behlupheke yena bese lokhu bepressure yena nanokuzaleka kwengane-ke nje uthola ukuthi ingane izalwa usisi la ekhaya bayibiza ngesibongo sala kungakhishwanga khona ngeshishumi nje ngisho iphampasa zangabayiletha ingane into zayo isahlangani kahle kanti ngco leyo ngane beyirejistela ekhaya ukubo kwamawayo izokwazi ukube nesisekelo futhi lezo ngane ziba nenhlahla ziyaphumelela impi angiyithandi impi ngoba mase ngiqala ukuyilwa kuba kuhlungu kunoma ubani ngoba ngiyilwi mina khona bayilwayo yikho ngithi mina umsamo uyakuvikela umsamo uyaphumelelisa umsamo uyikhosomba lethu thina abantu abamnyama angithi uyabo ingakho ngisho ngithi ngoba ngihlonipha ubukhosi nje angibuhloniphi ngoba mhlambe kuyisiko lesinto esiqondene nomsamo kuleka-ke khethe dala mkhulu ngoba phela ngilapha endlini yakho nje ngizobika la ekhaya ngibekela nina ngithi nakho
ukudla kwenu dlanini phela nina abantu abadala niphuze bese uthi ababekholwa bephuze nakho udrink ababephuza bephuze nakho utshwala niyazi-ke phela phakathi kwaleli gceke akekho omunye umuntu engikhuluma naye ngaphandle kwenu ukuthi bonke abantu abafika phakathi kwaleli gceke begula bengaphilile kahle ngicela bephumela ekhaya sebephila. I-South Africa ngabe imisebenzi ingekho nje-ke niyazi ukuthi abantu bacela la umsebenzi impendeni niyabhema-ke uma becela la umsebenzi-ke imisamo yabo ayenziwe ngibacelela la ekhaya ngoba ngibacelela la ekhaya nje-ke bephethe ama-CV befuna ukuyosebenza bazowutholaphi umsebenzi isizwe sethu silambile. Ngiyacela ukuthi-ke i-South Africa yonke namazwe amanye angaphandle atshale imali lapha nabantu bathola umsebenzi ngezifo-ke nje iphele naleli khambi leli eseliqeda abantu lesi sifo lesi se-HIV ingculaza ake ninginikezeni ngilele ekhaya ebusuku ngilele ninginike ikhambi lakhona ngiyelaphe lento bese kuthi-ke ngizocelela ney'ngane iy'dakamizwa zonke seyiphethwe izidakamizwa nengabasahlonipha abantu abadala nale mkhuba eyenzeka kulahleka iy'ngane lapha kwelakithi e-South Africa. Ngiyacela ukuthi konke lokho kuphele ngicelele ngisho abaphesheya kwelwandle abafika bezocela la ekhaya inhlahla ukuthi mabaphumelele nabangasebenzi besebenze. Ngicelela nalezi ngozi eseyithe chithisaka kulo mgwaqo lona nje ehlale zenzeka mhla namalanga konke lokho sengicela ukuthi kube yinina.